Maloksira iha Kristu. Patehusi celebração tinan Ignaciano nian, começa iha loron primeiro, bulan Septembro tinan, rihunrua ruanolo resin ida. Jesuita iha Timor Leste, hohaksolok fahe ba imi, reflexaon husi evangelo lororon nian iha tetum. Versaun English imi bele acesso iha aplicativo DJEMS. Maluk sira iha Kristu, bele acesso reflexaon sirane iha pagina Facebook Centro Espiritualidade Ignaciana nomos iha pagina Facebook Jesuitas M. Timor-Leste nian, imi bele fahe tutan reflexaon sirane. Ami fia katak reflexaon badak sirane, se tulun imi atu sente marumak nia presensa iha iminia preocupações, desafios no tempo aligra sira, nekatak reflexaon sirane, se ajuda imi atu iha vida moris nebe. Solok liutan, liuhusi hamitin, imi nia domin, no relasaon ho marumak. Bele koko no ami fia katak se iha mudansa diak ba imi nia moris se imi sente mensazen iha pagina idane. Diak no ajuda imi favo ida like komenta no haruka mos ba emo seluk tanba haklaken liafuan diak Kristo nia ne ita hotu nia responsabilidade ita nunca considera misaon bye-bye ida. Obrigado para Deus abençoe. Amo Philip Heng, Jesuita.